Jedna od najvoljenijih jugoslavenskih filmskih komedija svih vremena, Ko to tamo peva. Ostavila je neizbrisiv trag u srcima publike. Ovaj kultni film iz 1980. godine u režiji Slobodana Šijana i preko scenarija Dušana Kovačevića na jedinstven, duhovit, ali potresan način prikazuje duh vremena, ljude i njihove sudbine. Nezaboravni likovi, od narodnog pjevača do šutljivog vozača, do nervoznih putnika, donijeli su trajnu slavu glumačkoj ekipi. Danas, više od 4 desetljeća kasnije, pitamo se gdje su ti glumci sada, kako su izgledali tada, a kako danas. U ovom videu vodimo vas kroz priču o glumcima iz filma Tko to tamo peva, nekad i danas.